Yanyum next one. Mmarima Anuonyamfo mo ha. Mmarima Anuonyamfo. You have a baby the enyum a eye mmarima nyum aba na eye kama. Kama pa. Nunu free. Ye elder bakwa. Owo PRWC kwada so kumase. Enti your friend Emmanuel Amu Ampoma. Ebe pese ye betie no baako na afei yasom. E papa Emmanuel Amu Ampoma PRWC kwada so kumase. Nyame nhyira. Can we hear the song from him? Okay. Mmarima modernfo mohe Nsore na ye mose ye bedi domneni na ya tusa na manyina use Yesu ye bedi domneni na ya tusa na manyina use Yesu the real lyrics or the brain Anuonyamfo. Into yes, you have to know Anuonyamfo. Actually, Ntokwa ya okona nya ho ade asemo. Enti Mmarima Anuonyamfo mo he. Let's go. Mmarima Anuonyamfo mo he. Nsore na ye mose. Ye bedi somneni na ye tusa. Amen. Yes, ye bedi domneni na yetu sa. Amen. Yes, Mmarima Anuonyamfo wahe. Nsore na ye mose. Ye bedi domneni na yetu sa. Amen. Yes, ye bedi domneni. Na yetu sa. Amen. Yes, ye bedi domneni na yetu sa. Amen. Yes, ye bedi domneni na yetu sa. Amen. Yes, ye bedi domneni na yetu sa. Hallelujah, Mmarima Anuonyamfo wahe. Nsore na ye mose. Ye bedi domneni na yetu sa. Amen. Ye bedi domneni na yetu sa. Amen. Ye bedi domneni na yetu sa. Amen. Oh mama, ye bedi domneni na yetu sa. Amen. Oh, Mmarima Anuonyamfo wahe. Nsore na ye mose. Ye bedi domneni na yetu sa. Amen. Ye bedi domneni na yetu sa. Amen. We salute all the men. And you in here can say actually
And you made it, and next year, 2022, theme no equipping the church as an army to possess the nations. This is a good one for next year theme because and you know so I think that October no ho baby me sure say na onim say theme we never. But oh, thanks be to the God of the Church of Pentecost. Oh yeah, dear na fair man ye. Enti wo se Mmarima hu Anuonyamfo e wo he ni o kire ne se ye papa no mu ye eja no mu omo be di enim kan ma yetu esai efie na ye wo a omo be di enim kan. Doing devotions with children is di enim kan. Being the leader, a good leader at your job place is di enim kan. Mmarima no shebo se omo be di enim kan.